إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده ميادو ألوندو إبيكالة سيرتون كمس منبره فيلاول تكاكم ألوندو بدالن غستو كفوا موضوع كي عمر بن الخطاب رضي الله عنه جه سيرته. أده عمر بن الخطاب رضي الله عنه جه ناسب بداله هندوكا يكذا فانا كي بني عدي بن كعب أي قريش ونهاجا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كذا فانو جه نسب فلا بدل وحساب هم قريش ونهاجا بني عدي بن كعب جه داريكولون وفهم بداعين ما بيكله عمر رضي الله عنه كي عمر جفانو إسلام بداعتما كي دين اللبنو عزته نصر إسلام دين عمر رضي الله عنه إتا جينا جنا خدمة تكيف دفافه عمر رضي الله عنه بدو ووداعتي باكره هبهم गया आदि मसक्कतुगा एकलेगे फाना की इस्कोलुम दिगु आदि दू फसेहा लियं कियं एंगे वडा गन्नवा बेकले मक्का के जुआनु के तेरें जाहिलिया ज़मानुगा मुशरिकुम वेस एबेकले देके रूह एबेकले का लिबिफावा बेकले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की उमर गेफानु एकलेगे फानु ए हुन्नवा गोतेगे मतीगा देमी हुन्ने मुमुगे सिफा एकमुगे सबबुं इस्लाम में वडागतुमगे कुरीगा एकलेगे फानुगे काबा फैंगे दीनंग एकलेगे फानु वरबोडा एकलेगे फानुगे हिप्पुलुगा ए इज्जतुगे एकमंग एकलेगे फानु ए हिप्पुलुगा ए लोएब्बेगे सबबुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि इस्लामी दावता कुरीकोलुगा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रूही वडानुगे आदि एकलेगे फानुगे किबाम वेस अलंग इस्लामी वडागन्ने भी निकमति मुस्लिमुन्ना कोमेस्वरगे गोनातके लिबे मुंदिया नमवेस उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बुद्धि वेरी हिकमत तेरी बेकले हैं कमुंग मक्का के मुश्रिकोंगे बोडुनगे तेरें हुरिहा एम्मेंगे ए उसूल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ए उसूल का तबावे वडागन्ने उसूल का नुवी आदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम वे वडागतुमंग एदि कुरव्वफावा दुआय की अलोन मितागा फां कोल्लन जेहे दुआए इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के आरिहुन रिवावेगें वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरव्वफावे अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बि हादैनि रजुलैनि इलैका बिअबी जहलिन औ बिउमर बिनुल खत्ताब ए अल्लाह मी देबे मी होंगे तेरे इबा इलाहुगे हजरतुगा लोबेतुकम बोडु बेकलका हिदायत दक्कवा इस्लाम दिन इज्जत तेरी कुरबान देवे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु विदालोने अल्लाह ताला गजरतुगा लोबेतुकम बोडु बेकले कमुगा वेगन दिई उमर बिनुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अद उमर गेफानुगे सीरता बलादुमुं अलोनमेन्नं एकं एंगिगेन दे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में वडागतुमा गुले वरगिना वाहकता तारीख फतगा रिवावेगे आसा बोरे एगतेरें गिना वाहकता की साबित कुरुमुगा बलिकशी कमें हुरी वाहकता एगतेरेगा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कोक्कोफुलुगे एप्पुलुम फेनि वडागन्ने वि कीरित कुरान के फफुत्तगु तेरें तोहा सूरै कियवा विदालवे ए सूरतुगे माना एकलेगे फानुगे हिप्पुला वदे वडागें एगे असरु कुरव्वा इस्लाम में वडागतुम वेस ए रिवावे फावा बय रिवायत होगा हुरी वाहकता नमः ए वाहकता के बलिकशक मट्टक आलोंडु ए वाहकत दूकोल्लाना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में वडागतुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ekama ufa kurebe ade Umar radiyallahu anhu devvifawa laqab al Faruq ge laqab libi wadagat fawani ekalege faanuge e Islam bumge hadisaya warabboda gulifa ade Umar radiyallahu anhu Islam ve wadagatumge kuriga muslimunna Kaabatullahi gefuluge kariga tawaf ko namadu kon uluma kuladana vegene nuwe muslimun sirriyatuga emihunge deena edwaswaru ulamun diyei Umar radiyallahu anhu Islam ve wadagatum fahuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dennevi ahurme mitibi hagguge matiga nuntoy ehindu hadis kurevi bala walladhi nafsi biyadihi innakum alal haqqi in muttum wa in hayaytum timan kalege faanuge appulu e ilahegge timan kalege faanuge furana fulu ilahegge appulu gawa ilahu gandeva hadis kuravame tiyabamin tiwani hagguge matige tiyabamin hon diri tibi haluge adi marwe munda haluga ehindu hadis vidalwani ehem bejjanama timammen filati bani kiwegen heye e fahuga Umar radiyallahu anhu es safuga hunnawagen adi Hamza radiyallahu anhu anis safuga hunnawagen Kaabatullah gefuluge kariya muslimun de safa eturigen nukume wadagen nebi ebe kadum Kaabatullah gefuluge kariga emme furtama faaluga tawaf ko namadu kon heddewma fursatu libi wadagati Umar radiyallahu anhu Islam me wadagatuma fahuga ade miyavure wakin mativeri kame kobato Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ge arihun riwayegen Ibn Mas'ud radiyallahu anhu vidalwani kana Islam Umar fathan Umar radiyallahu anhu Islam vum wegen dei muslimunna libunu fataha kashe wa kana hijratuhu nasran ade ekadege faanu hijra kurabum vi nasra kashe wa kanat imaratuhu rahmatan ekadege faanuge khalifa verikam vi mistakunnan huri rahmata kashe Ibn Mas'ud radiyallahu anhu idalone ra'aytuna wa ma nastati' an nusalli wa natufu bil bayt hatta aslama Umar radiyallahu anhu Islam ve wadagatumge kuriga timammenna Kaabatullah gefuluge kariga namadu ko tawaf kon ulumge kuladana kan libifa nuwa duas timan kadege faano deka wadagatime hevima hagigatuga Islam deen faaluwe islami daawat faaluwegen dei Umar radiyallahu anhu Islam me wadagen hisabun fashege Umar radiyallahu anhu Islam me wadagatuma fauge Makkah ge mushrikunna faaluga yanan kurevi kadege faano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dawat qabul kuravva ekadege faanu ge deen qabul kuravika ade emihunna hanguramako emihunna duunu kuravva ekadege faanu demi hunnabi muslimunna faaluga alukanko namadukon ulevenden mi Umar radiyallahu anhu ki ekadege faanu ge mativerikamuge waaka islami siratuge faffutawga rang akurun liefave ade Umar radiyallahu anhu hijra kurabuma balala hinduga muslimunge tereng hijra kurevi huriha emmem ves angem be kamalunna adi firihen be kadum ves hijra kurabwa fawani sirriyatuga Umar radiyallahu anhu fiyawa Umar radiyallahu anhu hijra kurabuma edi wadagenne vi hinduga ekadege faanu ge e jehilun kuda kama ekuga adi hivvaru gadafulu kama ekuga wadagen tawaf kuravva adi efahuga Makkah ge mushrikunge bodun tibe tantana gos emihunna kurimati labba vidalu efawa kamugave emihege ma miha ekani veri kollan ede emihege ambimiha huwafek kuran ede emihaku adi darin yatim kollan ede emihaku mi wadige ane faratum timan kadege fana baddal kurash ade jahiliya zamanuga ves Makkah ge mushrikun ves Makkah ge haramuge terega hanguramuko talafalagane hedumaki emihun qabul kon ulunu kamennu ehembi ma efadan Umar radiyallahu anhu vidalani mi wadige ane faratum baddal kurash Makkah ge berun
emiha kutiman kalege fana badal kurash timan kale fano midani hijureshe Makkah ge mushrikun ge tereng ekakavves Umar radhiyallahu anhu ha kunimat lavvan keriwada nugan ad Umar radhiyallahu anhu ki haqiqatu ge aves Islam deen libun izzate Umar radhiyallahu anhu ge khilafatu ge zamanu ga Rooming ge bodunna ekadege fana jalsa kuruma kandelunu enduga ekadege fanu ge e diriulumu ge deravaru nikameti aadage diruluma kattaka ekadege fanu ge kairiga tibba bekadum vidalum diya e zamanu ge ehem ves verin turukura wafada hedum eluvumun habatu fenigen daane kama e zamanu gas verin e boluga eki wattaruge mi taakiyala adi boluga ala fagudi fada taketi huri adi libas nuata hedumuge terem ves ama musandin la oluna hedum huri em bay bekalum vidaloni kalege faanu mifada hedume turukura wafinama deenuge habata bodukam fenigen daane Umar radhiyallahu anhu vidalu efa basfulu miyada hamevves fettoga levegen wadi miyadu alona muslimun e bastan handanko alon men e namuna tabawanje he basfule vidalone Umar gefan radhiyallahu anhu vidalone nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam timammennaki Islam deenuge sababun Allah subhanahu wa ta'ala izzateri kurawwa fawabaike famahma btaghayna al izzata bighayrihi adallana Allah e deenuga e libuna izze fiyawa enon gotakun izzen hodan ulenama Allah subhanahu wa ta'ala arumen nikamati kurawwane arumen nan izzen libuni Islam deenuge sababunne enon taakun izzen edigen masakke kurabay ko Allah ta'ala nikamati kurawwane emi ma izzataki ei Allah subhanahu wa ta'ala ekadange rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabamumuge sababun libun izzate Umar radhiyallahu anhu ki habatu wargada bekale Umar radhiyallahu anhu ki adud insaf qaim kuravumge namunai ekamako ekadege faanu turukura viheduma ki aadage hedunko ekadege faanu kaabe olu ve me nikamatin kaagota khalifa ge doswarga ves ekadege faanu baitul malun nengevi emme aadage rayita kal libe warabura ves dashu madu minwara getikole mi Umar radhiyallahu anhu ummata dukuraba misalaki miedu alon menge halat balala ma hinga alon hadamani alon men rajyaga taalimi daira mi kiyama mungos emme tuturum faragen gos grade tan nimma mundar alon men na fenigen deba alon menge avatteri gamtoge mi hun rajyas emiyoge teren khasa ko teacherun alon mifa kollani kiyawaden daanduga adives emiyun alamundane emiyoge gaumuge hedun saale alagen kiyawaden dane kita teacherun to nunto emiyunge gaamuge hedun kitam me ondogu ves e hedumuge emiyunge sagafatu ga emiyun tibene names alonu men miyadu alonu men ge deen otta baawafa duniyage bayaku awra niwankon ulenama awra niwanukon ulun e alonu men miyadu e sharafaki Islam deen nahi kuravi kitam me bodu kamakan ara gannam vs ves duniyage emmen dake tarakkiya tahzibaki ei kamu gawanama miyadu alon menna gabul kureveni egotakan ulegen nuni alon menna tarakkiya tahzib nulibene kamuga miyadu muslimunge nikameti kamaki haqiqatuga Umar radhiyallahu anhu mi vidalu basulu Islam deen nun en taakun izzata sharaf hoda ulegen muslimunna dua quest e izzate sharafe nulibene kam miyadu alon menna ngigende muslimunge izzata ke adi sharafi Allah subhanahu wa ta'ala en iman mumge sababun libun izzate ade Umaru gefanuge makkamuge waaka dakkanama etan waaka take riwaveginde emme furtama waake kalon dannawaden beenwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani Umar radhiyallahu anhu hingevi magakun shaytana nu hingane kama hadis kurawani والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا kalege faanu magakun hingawani ko shaytanaka baddal vejjanama e magunun ehe magakun e shaytana hingan Allah gandi huwa korava vidaluwame rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korava
mi Umar radiyallahu anhu aki ade suwarugege mativeri ni'mal libene kamuga duniyege tibane ko khabar devvunu bekadunge terega Umar radiyallahu anhu himeni wada gannawa adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu anhu suwarugege ekadege fana libi wada gannawane magam dekkevunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawahani baina ana na'imun ra'aytuni fil jannati fa idha imra'atun tatawadda ila janibi qasrin erregge huwafen fuluga timan kalege fanu nidi kuravan unnawani kon suwaruge dekkevune ehindu ganduwaregge gaatuga ganduwaregge kaariga wudu kuran huri anhenaku feni wada gate timan kalege fanu timan kade fanno hadis kurawime mi kom bekadegge ganduwarettoy dennamune ti Umar radiyallahu anhu ge ganduware fadhakartu ghayratahu fawallaytu mudbiran ehindu Umar radiyallahu anhu ge ghirat terikan timan kalege fanu hippulan ara wadagen e ganduwara vede wada nugen timan kale fanu emburi wadagatiye fabaka Umar radiyallahu anhu miwahaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuramu Umar gefanu kiriti kurawwa vidalwani dannawani bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aghar timan kadege fanu ge mamma ya bappa kadege fanu fidaye kadege fanu ge maccat timan kadege fanu ghirat terive wada gannawanu toy ade ghirat terikama ki miya dollar men nudanna kame miyanduge muttamaga mistakunna ghirat terikamuge mana nege fada ghirat terikamaki timage ambi daringe aura ehem mihunna fenna nedu timage ambi miha hile firiyenaka waanka dakkan tima nedevun ei ghirat terikamaki miyadu alonu menna reeti kamenge timage ambi darin aura faalukogge mujtama tere nunukunna bayaki ei naatausi bay ekamako ballama Umar radiyallahu anhu suwargege ganduwar kolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekkevunu hinduga e ganduwar kolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bede wadagen fa nuwani Umaruge faanuge e ghirat terikamattaka e kalege faana kurava ihtiramegge bodukam ade Umaruge faanuge ilmuge mativerikan ei islami tarihoge fafuttoga nuhanu ginan lefa hori waakatake Umar radiyallahu anhu ki ಹಾಕಿಮೆ ಕಾದಿಯೆ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವೆರಿಕಮುಗ ಹುಣ್ಣ ವಿಹಿಂದುಗ ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕಾಯಂ ಕೊರೆವಿ ಬೇಕದೆ ಮಿ ಹುರಿಯಾಕಮೆ ವೆಸ್ ಉಳಿ ಲಾಮೆ ಫಾನಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮತ ವೆರಿಕಮ ಆದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅರಿಹುಂ ರಿವಾವೆಗೆಂವೆ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹುವಫೆಂ ಪುಳೆಗ್ಗ ಉಮರುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮತ ವೆರಿಕಂ ದೆಕ್ಕೆವೆನಿ ಎಕಲೆ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಾನಿ ಬೈನಾ ಅನ ನಾಯಿಮುನ್ utitu biqadahi labanin timan kalefanu errega nidi kuravvan onnavniko kiruge kammare timan kalege fanan eruvune fasharibtu hatta inni la ara riya yakhruju fi adfari timan kalege fanu e kiruge kammaru hippevime timan kalege fanuge ingidige niyafati takkuge darun ege asaru fennawara ya fauga baaki huri ba timan kalefanu devvi Umar radiyallahu anhu ash endu mistakun dannawani e huwafem puluge maaneke kobato ya Allah ge rasul hadis kuravani ei ilmi emima Umar radiyallahu anhu e ilmuge mativerikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwafem puluga dekewadagen ummata miwani bayan koddebaf Umaruge faanuge deemverikamuge wahanka dakka hinduga anekkaves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaman heke wada ganna nalonu mitaga mi dannamda huriya hadisa kive sahih hadis ta sahih al-Bukhari sahih Muslim ga riwaya gemma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basuluta ade Umaruge faanuge deemverikamaki ewahanka dakka kolun nudane waruge wahanka take Umar radiyallahu anhu ge deemverikama be gotun kirit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muafem puluga feni wada gandawani hadis kurawani baina ana naimun ra'aitu an-nasa uridu alayya timan kadekama nidi kurawwan onnone kon errega muafem puluga dekke wada gatime mistakun timan kadege faanuge ariya mutreleta wa alayhim qumusun emmembes hedun nota qamis take lagen tibbe faminha ma yablughu sadi egetere be miyonge hedun emunge meya hameshe kiriyannani
ومنا ما يبلغ دون ذلك ادي بهم ميونගේ ගමීස් නොත හෙදුන් එවර දිගු නොත එවර කුරේ فعرض علي عمر وعليه قميص اجتره دين تمن كده فانا فني وඩාගතේ عمر رضي الله عنه එහිඳු එකදේක ෆානුගේ ගමීස් කොළු බිම්මතිගා ධම්මවම වඩා ගන්නවේ සුබ්හානල්ලාහ් අසාබේකදුන් විදාලවනේ හොෆෙන් පුළුගේ මුරාදකි කොබෑතෝ අල්ලාහ්ගේ රසූල හදීස් කරවන්නේ ඒගේ මුරාදකි ඒ දීනේ මිස්තකුන්ගේ දීන් වෙරිකන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆෙනි වඩාගති බයිමියුගේ දීන් වෙරිකන් කිරියා ලව්වාලා අනෙබ්බේගේ දීන් වෙරිකන් එවර තංගොල බොඩු උමර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ දීන් වෙරිකන් වරබ් තනවස්වගෙන් බා මන්සරු රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆෙනි වඩා ගන්නවනේ ආදේ මියුම්මතුගා එබේකලක ඉල්හාම් වෙවේ බේකලක වානමයි උමර් රදියල්ලාහු අන්හු කමුගා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනි බයන් කරවෆ حديث كرباني أبو هريرة رضي الله عنه روا كرباني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربافة وكما لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء تياباميون کے کوری کے میستکون کے ترين بني إسرائيل میستکون کے تريگا ويه نبي بيكلون فيوا ابي بيكلون الله سبحانه وتعالى إلهام کے ذریعے کنکن انگوا بيكلون فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر تمن كلية فانو کے أمتوگا افد بيكلكو واكم گوانا ماي عمر گفانه ہمیں کنی می بسولوں کے کنیا نوئنگے تو عمر رضی اللہ عنہ کے دوفلو متی گا دی ہپلو گا حقو کے بس لیو وگن واکم گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرآن ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه عمر کے فانو کے دوفلو گیا ادی ہپلو گا اللہ سبحانہ تعالی ونی حق لوافے ادے عمر کے فانو کے رایا ایک گوتا ایکدے کے فانو دیکھے وڈا گنے وگوتا ایک گوتا كيرت القرآن کے آیت الله سبحانه وتعالى وني باولا بف عمر رضي الله عنه کے اريهم ایکدے کے فانو کے اريهم انس رضي الله عنه روا کو رفافه عمر کے فانو ودالوني وافقت الله في ثلاث تين حالتك الله سبحانه وتعالى کے وحی بسول تمن کدے کے فانو کے رایا دماغیه افغا ودالوني قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى اے اللہ کے رسول آئے مقام ابراہیم کے کہریگا کدے کے فانو نماز کربم وینون تو ہے این تو اللہ سبحانہ تعالی وحی کربنی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا کدے کے فانو مقام ابراہیم کے اريوگا نماز کربا شاید طواف کرمف ہوگا قرن سننے بگم با دیرک وطن اشارہ کربا ای عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنونی کدے کے فانو مقام ابراہیم کے فانو کے مقام کا دیرکو نماز کربم وینون تو ہے اللہ تعالی قرآن کا امر کربنی کدے کے فانو مقام ابراہیم کا دیرکو نماز کرباش ہمیں فدن قلت یا رسول اللہ يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب اے اللہ کے رسول ہے کدے کے فانا بدل کربو مٹکا کدے کے فانو کے گیکولو تکا زیارہ کربوے ایبا ورن ہیولفا بیکلنا ادی ور فاجر فاسق وس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملنا میں تو گاس لو الوا اے کملوں کے وہاں کتا دکان میں ہوں وس اما اے زیارت کا آدے مکہ کے تیرے گیا ادی مدینہ کے دوسرو گا وس مسلم کے تیرے گا منافقون مشرکون وس اڑے مندیا ہم عمر رضی اللہ عنہ ودالو نے ہم بھی مکہ کے فان گامبی کملنا ودالو ہم بھی نون تو حجاب فرضا وگن تبوما این تو اللہ سبحانہ وتعالی حجاب کے آئے بابا لبنی ہمیں کہتا عمر رضی اللہ عنہ کے اريون روا وگن وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء بھی کبلوں ایکدے کے فانو کے اريون دیبی وڈا کرنا خدمت تک ہمیں تو شکوا کرمون دیا ہندو کا عمر رضی اللہ عنہ ایک کبلوں نہ دنوی کبلوں تیا کبلوں تفدان اولوانا اللہ سبحانہ وتعالی تیا کبلوں نہ پورے ما ہیوگن وا کبلوں تک اللہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوا بدل کرب فانے اندو بین انبیاء بھی کبلوں ودالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تممن ندکوا فد نصیحت کے کدے کے فن وڈن دیونی تو ہے می انبیاء بھی کبلوں ہپڑا منو جیگن ایکمبلوں کے میں تو گہنگا کنتتے گا عمر کے فن ودالونی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی کمبلوں کے فرات تورات کے وانم تی کمبلوں بدل کروا تی ور ہیو کمبلوں تک اللہ تعالی ایکدان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وفانے
ಅದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತಹರೀಮ್ ಸೂರತುಗ ವಹಿ ಕುರವನಿ ಅಸಾ ರಬ್ಬುಹು ಇನ್ ತೊಲ್ಲಕುನ್ನ ಅನ್ ಯುಬ್ದಿಲಹು ಅಜ್ವಾಜನ್ ಖೈರಂ ಮಿನ್ಹುನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವೇರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಏಕ ಅಮಲುಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವರಿ ಕುರವ್ವಾಫಿನ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಲುನ್ನ ಬರೆ ಯೋವೆಗೆ ಮ ಕಂಬಲು ತಕ್ಕೆ ದೆವ್ವುಮ ಕುಳದುಂಬೆ ಬಡಿದುಂಬೆ ಅದು ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ಏಕಲೆ ಫಾನು ದೇಕೆ ವಡಾಗೆನ್ನವ ಗೊತ್ತಾ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಎ ಬಸ್ತ ಇಬಾರತ್ ಹನೆ ಫದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರವಫ ತಿಂಗ್ ಹಾಲತ್ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾನು ಉಮ್ಮತ ಮಿವಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಬನೆ ತಿಂಗ್ ಹಾಲತ್ ಅವರೆ ಗಿನ ಹಾಲತುಗ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಎ ರಾವಿಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರವ ಗೊತ್ತಾ ದಿಮಾಯ ಫಾಬೌರಿ ಎಗೊತ್ತೊಂದು ತಿಬೇಬುಳುಂಗ್ ಅಡೋಸಾನೆ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಹಾದಿಸ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಫಾ ಹಯ್ಯರು ಕುರವುನು ಅಸೀರುನ್ನ ಮೆದುಗ ಮುಆಮಲ ಕುರಾನ ಗೊತ್ತಾಮೆದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಾದುನ್ನ ಮಶ್ವರಾ ಕುರವಿ ಅದಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಗೆಫಾನ ಉಮರ್ ಗೆಫಾನು ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮ್ ಅಜ್ಮഈನ್ ಎ ಬೇಕಾದುನ್ನ ಸುವಾಲ್ ಕುರವಿ ಎಹಿಂದು ಅಬೂಬಕರ್ ಗೆಫಾನು ವಿದಾಳುವಿ ಎಮಿಹುನ್ನ ಕಿ ಇಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಬೊಡು ಬೇಬೇನ್ನ ಗಾಯತ್ತಿಮಾಗೆ ಮಿಹುನ್ನ ಬೊಡು ಬೇಬೆಂಗೆ ದರಿನ್ನೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಫಿದಿಯೆ ಗಬೂಲ್ ಕುರವು ಮಫೋಗ ಎಮಿಹುನ್ ದೂಕೊಲ್ಲೆವು ಮೆ ಫೆನ್ನನಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ತರ ಬಯಕು ನೋತ ಎಮಿಹುಂಗೆ ದರಿಂಗೆ ದರಿಂವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಂಗಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರ ಬಯಕು ಎ ದರಿ ಫಸ್ಕೊಳು ಮುಫೆದೇನ ಕಮಟ್ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರವ ಮೆತಿ ಮಕಲಿಫಾನ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಗೆಫಾನ್ ಮಿಫದೇನ್ ವಿಧಾನ ನಮಸ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳುವನಿ ವಲ್ಲಾಹಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಂದಿ ವಿದಾಳುವಮೆ ಮಾ ಅರಲ್ಲದಿ ಅರ ಅಬೂಬಕರ್ ತಿಮಂಕಲೆಫಾನು ದೆಕವಡೆ ನುಗಣ್ಣಮೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಗೆಫಾನು ಎ ದೆಕವಡೆ ಗಣ್ಣವಾಗೋತಕ ವಲಾಕಿನ್ನಿ ಅರ ಅನ್ ತುಮಕ್ಕಿನ್ನ ಫನದ್ರಿಬ ಅನಾಕಹುಂ ತಿಮಂಕಲೆಫಾನು ತಿಮಸಯಾಗೆ ದೆಕವಡೆ ಗಣ್ಣವಣಿ ಎಮೀಸ್ ಮಿಹುಂಗೆ ಬೋಕೆಂಡು ಮತ್ತು ತಿಮಮ್ಮೆಣ್ಣ ಹವಾಲು ಕುರಮೆ ಹಯ್ಯರು ವೆಫಾತಿವಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಷ್ರಿಕುಂಗೆ ಅದಿ ಬೋಕೆಂಡು ಮಂಗೆ ಕೆಂಜೆನು ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆ ಕೊಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಏನಗೆ ಕಯತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹಾಗೆ ಗತುಲು ಕುರ್ಮ ಹವಾಲ್ ಕುರ್ಮ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಂಡಳುವನೆ ನಮೆಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅಬೂಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಎ ರಾಯ ಹಿಪ್ಪುಳು ಅಮಜೆ ವಡಾಗೆ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮ್ಯಾಗೆ ಎ ಹಿಫಿಫಾತಿಬಿ ಮುಷ್ರಿಕುಂಗೆ ಅಸೀರುಂಗೆ ಕಿಮೆ ಫಿದಾಯ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆವು ಮಫೋಗ ಎಮೀಸ್ ಮಿಹು ಮಿನಿಮಂ ಕುರೆವಿ ನಮೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ನಿಮ್ಮೆವುಮ ಎಗ್ಗೊತ ವಸ್ ವಹಿ ಕುರೆವಿ ಅನೆ ದುಹುಗ ಅಬೂಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಉಮರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೀರಿತು ಕುರಂತ ಇಬ್ಬವನಿಕೋ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿ ಹಂಗೆ ಉಮರ್ ಗೆಫಾನ ಬಡಾಗಣ್ಣೆ ಬುಣ ಎಹೆಂದು ಉಮರ್ ಗೆಫಾನು ದೆನ್ನವಿ ಮಾ ಯುಬ್ಕೀಕ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಮಾ ಯುಬ್ಕಿ ಕುಮಾ ತೇ ದೆಬೇಕಂಬದುಂತೆ ಕೀರಿತು ಕುರವಣಿ ಕೊಂಕಮಕ ಹೆಯ್ಯೆ ತಿಮಂಕಲೆಫಾನ ಖಬರ್ ಕುರವಾಶ ಏರುನ್ ತಿಮಂಕಲೆಗೆಫಾನಸ್ ತಿಯ ಕೀರಿತು ಕುರವಂಗ ಬ್ಯಾಗರಿ ವಾಣಮೆ ನುವತ ತಿಯ ದಿಬೇಕನ್ನು ಕೀರಿತು ಕುರವ್ವಾತೀವೆ ಕೀರಿತ್ ರೋವೇತೋ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣ ಎಂದು ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಕಲೆಗೆಫಾನು ಫಿಯವ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಏನ್ ಹುರಿಹ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬ ಅಜಾಬೆಂಗ ಅವ್ನು ಗ್ಯಾಬಿಜ್ಜೆ ನುವತ ಎಫದ ಬಸ್ಫುಳೆ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವನಿ ಹಂಗುರಾಮ್ಯಾಗೆ ಅಸೀರುಗೆ ಅತುಂ ಫಿದಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆವು ಮಾಮೆದುಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದೆಕೆ ವಡಾಗೆಣ್ಣೆ ವಿಗೊಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎಯ್ ತಿಮಂಕಲೆ ಫನ ಎ ಕಂಡೇಳು ವಿಗೊಕ್ಕಮ್ಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಿ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾನೆ ಮಾ ಕಾನ ಲಿನಬಿಯ್ಯಿನ್ ಅನ್ ಯಕೂನ ಲಹುಲ್ ಅಸ್ರ ಹತ್ತಾ ಯುಸ್ಖಿನ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ಎವ್ವೆಸ್ ನಬಿ ಬೇಕಲಕ ಹಂಗುರಾಮ್ಯಾಗೆ ಅಸೀರುಂ ವುಮಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕಂಡೆ ನಾಳುವೆ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ಎಬೇಕಲೆಗೆ ದಾಮತ್ ವರುಗದೆಯ ಫಾಳು ಮದ್ದಾಂದೆ ಹೆಂವಿಮ ಬದುರ ಹಂಗುರಾಮಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಕುರೋಣ ಹಂಗುರಾಮ ದಿ ಹಂಗುರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಕುಂಗೆ ಮಧುಕಮ ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ದಾವತ್ಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎದಿವಡಿಯನ್ನು ಗಣ್ಣವ ಹಂಗುರಾಮಗೆ ಹಸೀರುಂತಕ್ಕೆ ಹಯ್ಯರು ಕುರುಮುಕ ನಮೆಸ್ ಏಕಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೊತ್ತ ಕುರೆವು ಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೇಗೆ ರಂಗಳಿಗೂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿವಿ ಅದಿ ಹಂಗುರಾಮಗೆ ಗನೀಮಾ ಮಿ ಉಮ್ಮತಂ ಹಲಾಲು ಕುರೆವಿ ಹೆಂವಿಮ ಎ ಹಾಲತಕಿ ವೆಸ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಹಿಕ್ಮತ್ ತೆರಿಕಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮತವೆರಿಕಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷ್ಣುಮ ಫಿಕುರು ಕುರೆವುಂಗೆ ತನವಸ್ಕಂ ಹೇಗಿಗೆಂದ ಹಾಲತೆ ಆದಮೆ ಫದಂಗ್ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ ವರಗ್ಗಿನ ಅಳಂಡು ವಗುತುಗೆ ಕುರುಕಮಟ್ಟಕ ಮಧು ಕಾಮೆನ್ ನಮೆಸ್ ತನ್ನವಾದೇತು ಬದಾನ ಎಗೊತ್ತು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ದೇವನ ಖಲೀಫಾ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿಕಮುಗ ಫುತುಹಾತ ಗಿಣವೆಗೆಂದಿಯ ಬೊಡತಿ ತಂತಂ ಶಾಮ್ ಕರೆಯ ಇರಾಕ
misuru fada tantan fataha kurevi adi islami bodeti madina ta city tan ekadege faanu qaim kurevi egotun kufa ya basra ya musul fada tantan ekadege faanu qaim kurevi hame fadan tarawih namadu jamaatu ga kuruma mistakun en imamege fata jamaa kurevi umar radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam tarawih namaz qur'ane jumlatin re jamaatu ge fawga waki wakin ekheriko tarawih namaz qur'amundi ummatuga en imamege fahatuga tarawih namaz kuruma nisakun jamaa kurevi umar radiyallahu anhu hame fadan e zamana ki karantu ne zaman adi e zamana ki misakun nikamati kamuge terega awlunu zaman miskittawga fulibatti dilla miskitta dilluma amru kurevi umar radiyallahu anhu hame gotan baitul mal qaim kurevuma mistakunge musara kandayaluuma mistakunge halu bellewuma reganuge waguttawga hingawan nikume wadagatuma adi ege wahakata uteremes etan iburetteri wahakatakin ibure ekadege faanuge kondufulu matiga fagirunna nikametinna kaabotake ufullawa bekalekamugabe adi umar radiyallahu anhu duniya dukurabba fani ekadege faanuge khilafatuge dihawana haruge terega majusiye din hamalaega umar radiyallahu anhu ge hashikola nedin hamalaga ekadege faana warabboda zakham fule dibadage adi detin hatar duha kafawga umar radiyallahu anhu shahid we badagenne embima umar radiyallahu anhu duniya dukura wafani shahid ge halatuga shahid we badagatumge kuriga fastanu we wada mataka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abu bakr radiyallahu anhu fastanu wedu ifawa aisha radiyallahu anhu ge anha ge kotariga ekadege faanus e fastanu we levu mattaka izuna hodema amru kurevi endo aisha radiyallahu anha e izuna devve envima miyadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakuga qabru fuluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu bakr adi umar radiyallahu anhuma fastanu we wadage lefawani ade umme deke wadagennevi emme heo emme man emme mativeri bekadunge terega umar radiyallahu anhu imeni wadagene alonuge duaaki efada bebe kadunge hingevi magun hingumuge heo tawfiq allah subhanahu wa taala alon menge menna debu subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh